یک ج کسن گو به باتریک یه دیمین را هفدیتن پیکانیه نبی وینا حسین آمد نهال گل محاصره حسین دمات خوش به بله حسین تیج یک جوان کسی گو به باتریک را مار اگنستس افرام را یه دیمین تا ایدی هفدیتن لگل وینا پیکانی و چش وی را گوت وی چش وی را گوت و تسوزدان و سر عرضه بکه براسي دوام بقال جانب الباتري بخياريانين جهان الجزيرة لسر المسألة أسيرة بخشي ضد ملتي ما إيه دكانات وإيه بدستي بيته وبكى لسر مسألة بردانا أسير الماء. بله حسن و چه شعر گفتم دخوازن ناز بکن و چرا در باسی جمعی بون یعنی چیرو که جدسپه که دشمره بیش چالاکی اگ ملت بخواد چالاکی اگ چیته اما همچون پشت اوتیله پشت وشی بور نبو جناب بطرلی موعد دانما بود شبه گروپ کشخارا چیکن وره بقال جناب بطرلی خیابیانی جهان رومه دفعشی وی را بیشن اما پشت ساعت 11 شب تلفن بمار وكي جروب خاضين الورق وماشي جروبك تشيتربو هفت كسا جمالبات الأسيرة همشون قال جناب البطري رفع عمرونشتين وما إيش يفاج فيرا وما فيرا طالباته تو هم تخازن أسير ما بزوتين انتفاط ورنا بردان هاوشي بدور فراستي طرد ملاتي مكتو يا بدستي بيدرب كذا لسات بردان أسير ما إيه بكي عندك معلومات وتشتوفها شي قرد جمال اما شي قلت چند روزه که مجال بدمنه از لدو مسئله دارم اوی بدستیم در بکرده از ذکر حسين عم بحثا بيك بكن اوي بكرونيش بونا كي قريبه ببا اليكار بمالباتين ديال قرتيان را يعني وكا قوتني وي ام دخوازن بيتر تجمره بيجه قوت از بكر بمساله ها نقاش بكم اول دنگ تباش نشو حسين باتريك چجوره قوت از به مساله هم بكر نقاش بكم يعني سوزك بچرنگي داوه صوت برنگه که دارم تو ای دستی در بکر قلت يعني الشامي دشمه شام دشمه جدیمه از به مسئله پیش کم بگل حکومتش شروع بکن حکومت دمتی تو هم کارو دارم چاره کی چه به مسئله را ببین بله حسين وكيدن داويه ده ام تخواصن في برسيشتا بكن تا حوالين تا نيزي تا قرتي هنن بله سه حوالين قرتي هنن هاوشي بشرا طبقه دهاتنا قرتن يكشي جوان قال مالبات فاد افريقيا دو جارة افريقيا قلت صوف دتنما كما بردن بس حطانها تشتق لسر عاد نبيه بله وكيدن جوان شروانين گو سربست هاتن بردان او جي تكسي نازدك گو سات كيف خوش بو تتخوازه حواله تجيبه بردان بله بله حواله ما ابو ما بردان ما بفجان شير ذاتا لشر رقه هات گرتن اش اشتهاتی بردان براستی بخوش افتی گو ام دروشه که خراب بده اما حتی حوالا دست گهند وانا و اتفاق قال حكومات الانتيكه جبوا بردان اسير ما او شيء قال اسيره هاتبه بله ودافاز مساله بردان اسيره يعني ايه كمين بو وملتنا وريبرينا قبول كرن اندماج قال حكومات الانتيك جبوا بردان اسير ما او ملفه يكمين بو يعني شما حتى هاني بيت نهاتيا وسكنيا اميزان بله سن ام بهيفينا قد زوترين دم ده هم حوال انت هم يمبيرجي بين بردان قالك سباس حسين آمد جالك واني سبيل قلت مرة انا حاضر بو قالك سباس جوانا كيتا